Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Nasyid Madani. Saya Nurul Nuwairah. Saya Nur Farha Imani. Kami wartawan kru TV PSS Mesh Channel. Pada hari ini berlangsungnya Bengkel Menulis Sajak, Deklamasi Sajak dan Malam Aspirasi Puisi Islam Peringkat Daerah Jerantut tahun 2026 yang bertempatkan di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Sarjana. Ayuh ikuti bersama kami perjalanan program pada hari ini. Jom. Sinilah. Jom. It's gonna be okay. Everyone needs a bad day. Remember you told me you're not alone. Just pick up the phone and call me whenever you're feeling lonely. Remember you told me you're not alone. Just pick up the phone. You're not alone. You're not alone. Pick up the phone. Pick up the phone. You're not alone. You're not alone. Pick up the phone. We can do this together. Makes you feel better when you're dancing. Yeah. I feel better when I'm dancing. I'm better when I'm dancing. Hey, feel better when I'm yeah. Yeah, there's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you. You, you got that something that I never wanna lose. Yeah, it's like dancing when the song's already over. Moving without getting any closer. I somehow see what's beautiful and things that are ephemeral. I'm my only friend of mine. Love is just a piece of time in the world. And I couldn't help but fall in love again. No, I couldn't help but fall in love again. Untuk pengetahuan anda semua, Malam Apresiasi Puisi Islam akan berlangsung di Dewan Sarjana Harmoni Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Sarjana. Adalah sangat bagus untuk pelajar-pelajar menghadiri bengkel ni. Satunya kerana penceramah-penceramah bengkel ni terdiri daripada pendeklamator yang sangat hebat. Jadi sangat berguna. Apa yang disampaikan tu sangat berguna pada pelajar-pelajar. Pelajar boleh dapat daripada pakar yang betul-betul dalam mendeklamasi sajak dan penulisan puisi. Jadi pelajar-pelajar ni yang terpilih ni sangat bertuah. Pada pendapat saya memang sangat bertuah mendapat peluang untuk join bengkel ni. Apakah kemahiran yang anda peroleh selepas mengikuti aktiviti penulisan puisi ini? Kemahiran yang saya peroleh ialah dapat memahami dan mentutur sajak dengan betul, serta saya dapat menuturkan sajak secara emosi. Itu saja. Okey, terima kasih. I saw it glitter as I grew and loved it. Why I never knew. I thought this place was heaven sent, but now it's just a monument in my mind, and I couldn't help but fall in love again. No, I couldn't help but fall in love again.
Itulah tadi perjalanan program menulis sajak, deklamasi sajak dan malam aspirasi puisi Islam peringkat daerah Jeranted yang berlangsung selama 2 hari. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Jumpa lagi episod akan datang. Bye!